Ilu engkas riyaya kurban ana sing ngarani riyaya besaran kabeh umat Islam siap berkurban sembelewan kurban untuk dibagikan nek berkurban ojo eman-eman niatno atimu golek keberkahan nyembelewan ojo jor-joran apa maneh gawe sombong-sombongan niatno kurban krana Allah pembagiane pasrahno panitia serahno nang masjid utawa musala insyaallah nemoni barokah ditinggal awe-awe kurbane gedhe ganjarane lali-lali datan bisa laline lali